дар фарҳанги суннатӣ ниёгони мо расму оинҳо, маросимҳо ва ҷашнҳое ҳастанд, ки таърихи хеле қадима доранд ва дар масири қарнҳо мондагоранд. ҷашни сада яке аз онҳост, ки тибқи тақвими имрӯза бо назардошти мақъазҳои бостонӣ охири моҳи январ фаро мерасад. дар хусуси пайдоиши ин ҷашн назарҳо гуногунанд. бархе аз муҳаққиқон ва донишмандон садаро ҷашни замони ориёӣ мепиндоранд ва иддаи дигар зуҳури онро пеш аз даврони ориёҳо медонанд. вале ба ҳар сурат пайдоиши ҷашни сада ва устураҳои марбут ба онро бештар ба хуршед, рӯшноӣ ва оташ мансуб медонанд. аз осори бостон бармеояд, ки дар фарҳанги суннатии мо муборизаи равшанӣ ва торикӣ ҳамчун ҷавҳари маънавӣ нақши меҳварӣ доштааст ва ин фарзия ба ҷашни сада алоқаманд аст. далели дигар он аст, ки ниёгони мо дар қадим ду фаслро таҷлил мекарданд: фасли сармо ва фасли гармо, ва ин ба таодули табиӣ алоқаманд буду мардум мутобиқ ба ивазшавии фаслҳои сол ба корҳои кишоварзӣ машғул мешуданд. яъне ин омил ҷанбаи нуҷумию табиӣ доштани садаро тақвият медиҳад. тибқи осори бостон таҷлили ҷашни сада 10 рӯзи моҳи баҳман баробари 29 январи тақвими имрӯза баргузор мешуд, ки аз зимистон 100 рӯз мегузашт. ба ақидаи донишмандон вақте аз зимистон 100 рӯз сипарӣ мешуд, мардум ҷашни садаро барпо мекарданд. дар махрасҳои бостонӣ дар ин маврид ишораҳо шуданд. абу райҳони берунӣ дар ат-таҳфим гуфтааст: сада чист? обонрӯз аст аз баҳманмоҳ ва он 10 рӯз буд ва андар шабаш оташҳо зананд, гирди он шодӣ кунанд, ва аммо сабаби номаш он аст, ки аз ӯ то ба наврӯз 50 шабу 50 рӯз аст. ҷашни сада дар наврӯзномаи хайём низ ёдоварӣ шудааст. дар шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ замони пайдоиши садаро ба даврони шоҳ ҳушанг пайваст медонанд ва дигар устураҳо низ аз пайдоиши ин ҷашн зикр намуданд. хулоса ин ҷашн таърихи хеле қадима дорад ва оид ба оину хусусиятҳояш, маънии номаш, рисолату моҳияти фарҳангию иҷтимоияш дар ҳаёти мардум ва ҷомеа суҳбате доир месозем бо муҳаққиқону фарҳангшиносон дар барномаи навбатии мулоҳиза. сада яке аз ҷашнҳои бостонии суннатии ниёгонамон буда дар замони истиқлолият бо иқдоми хиратмандонаи пешвои миллат эҳё гашт ва ҳоло он ба фиҳристи фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид ва расму оинҳои моро дар арсаи ҷаҳон ба оламиён маърифӣ карда истодааст, ки ин ифтихори ҳар якти тоҷику тоҷикистонӣ аст. албатта оид ба пайдоиши ҷашни сада ривоятҳои гуногун дар сарчашмаҳои адабию тарихӣ ҳаст. ба рақми 100 марбут будани ҷашни сада ин аз он иборат аст, ки 100 рӯз баъди гузаштани зимистон, 100 рӯз ба дараби ғала монданаш ва сада ки паёмовари наврӯз аст, 50 шабу рӯз то наврӯз боқӣ мемонад. бинобар ин дар гузашта ҳангоми баргузории ҷашни сада ашъоре хонда мешуд: сада сада 100 ба ғалла, 50 ба наврӯз. албатта фирдавсии бузург ин ҷашнро ба кашфи оташ вобаста кардааст. оташ дар радифи ҳаво, об, хок яке аз унсурҳои ҳаётофар мебошад. яъне ҷашни сада арзгузорӣ, эҳтиром ба гармӣ, нур ва меҳр аст ё рӯ овардан ба равшанист. бинобар ин яке унсурҳои асосии расму оинҳои сада ин аз афрӯхтани гулханҳои хурду калон оғоз меёбад ва мардум ҷамъ омада дар атрофи ин гулханҳо бо шеърхонӣ, суруду рақс то саҳар базм меовозанд. дар онҷо хони ҷашнӣ мегузоранд ва чорабинои фарҳангию варзишӣ мегузаронанд. албатта ҷашни сада асосан ҷашни кишоварзон аст. ҷашни сада ки паёмовари наврӯз аст, ин омодагӣ ба баҳор, ба кишт. албатта ҳар як ҷашн ба худ як чӣ гӯям расму оинҳои худро дорад. хони ҷашни сада асосан аз таомҳои миҷозасон гарм ба монанди қуртоб, далда, кашк, палов, инчунин шириноҳои милли, наботу
ҳалвою дигарҳо, хушкмеваҳо, мавиз ва маводҳои нонӣ албатта оро дода мешавад. дар гузаштаи дур дар кӯҳистон, чун сарзамини Орёи Табор асосан кӯҳистон буд, аз сардиҳои зиёд ки онҷо воситаҳои гармидеҳӣ набуд, мардум дилбазан мешуданд ва ба ҳар роҳу восита ҳамун лаҳзаҳои тағйирёбии эътидоли табиатро мушоҳида карданд. оҳиста оҳиста донишмандон пайдо карданд ва ҳамун рӯзҳоро ба хусус ҷашн мегирифтанд, ки яке аз он ҷашнҳои бузурги мо ҷашни сада аст. ва тафовут ё фарқияти ҷашни сада нисбат ба он се ҷашни бузурги дигаре ки дорем, наврӯзу тиргону меҳргон, дар он аст ки ҷашни сада ҳатман дар шаб таҷлил мегардид. ва аз рӯи ҳамун боварҳои анъанавӣ ва оини митроизм ин ба он хотир буд ки бояд ки торикии шаб тавассути оташу гулханҳои афрӯхташаванда бояд сӯзонида шавад. ва агар ба ҳамун қиссаи шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ назар афканем, чун он ҷо масалан сухан дар бораи кушта шудани хуб гурезонидан ё кушта шудани мор тавассути санги партофтаи ҳушанг равад, агар бибинед ки он ҷо ҳам ишора мешавад ки мор ҳатман ранги сиёҳ дошт ва оташ рамзи рӯшноӣ ва нур аст, ки он ҷо равшанӣ аст. яъне ҳамун пирӯзии нур бар зулмот дар ҳама ҷанбаҳо аллакай ишора мешавад. ва ба ҳамин васила мардум ҷашн меёфтанд ва махсус дар шаб буд нисбат ба дигар ҷашнҳо, ба он хотир ки масалан эҳтирому арҷгузорӣ мекарданд ба ҳамин неъмати худододӣ, махсусан ба оташ, ки оташ яъне намод ё рамзи аз ҳамон хуршед ё ки имрӯз мо офтоб мегӯем, аз ҳамон чиз буд ва барои ҳамин таҷлил мекарданд. ва ба ибораи дигар мо бибинем, агар масалан ин аз шаби чила ё ки тавлиди митро ё меҳр чил рӯз сипарӣ мегардад ва ҷашни сада доир мегардад, яъне даҳуми моҳи баҳман ва агар ба солшумории григорианӣ назар афканем ба сиюми моҳи январ. яъне дар ҳамин шаби чила ё фарз кард бигӯем, агар масалан шаби ҷашни сада тавассути афрӯхтани гулханҳои васеъ онҳо нерӯу тавон ба хуршед медоданд, ки аз чила, аз он мушкилиҳо падар мешавад ва ҳамин анъанаву оини чилашумориҳо бибинед ки имрӯз дар фарҳанги мардуми тоҷик то ҳол идома дорад, ки кӯдак таваллуд мешавад, ҳатман барои бехавфу безарар аз зиёнҳо 40 рӯз онро дар дохили хона нигоҳбон аст, модар ва дигар нафароне ки вобаста ҳастанд ба он, ва ҳамин анъанаҳо дар дигар маросимҳо ҳам гузашт. яъне дар маҷмӯъ бигӯем, агар ҷашни сада ҷашни меҳр аст, ҷашни муҳаббат аст, ҷашни гирдиҳамоӣ аст ва он ғизоҳое ки масалан рӯи хони ҷашни сада устод қайд карда воқеан дуруст аст. ба он хотир буд ки мардум тавассути ана ҳамин ғизоҳо бояд ки нерӯ гирад, қувват гирад, тавоноӣ гирад ва ҳар чизе ки болои дастархон гузошта мешуд ҳатман рамзӣ буд, чуноне ки инҷо устод қайд карданд. масалан агар дар бораи таомҳо гӯем, таомҳои серавған ба он хотир буд ки равған рамзи фаровонию баракат дар фарҳанги мардуми Орёи Табор, махсусан мардуми тоҷик буд. ва он хушкмеваҳо ҳатман бояд ки рамзомез ё рангашон ҳам ҳатман бояд ки ба ҳамун шӯълаи оташ, шӯълаи офтоб монандӣ дошта бошад, ки масалан онҷо ҳатман қоқи зардолу, мавиз, тутмавиз ва дигар чизҳо гузошта мешуданд. ва албатта онҷо ҳатман дар рӯи дастурхони ҷашни сада дар як коса шир мегузоштанд, ки ин шир рамзи покию баракат аст ва иловатан дигар ашё, умуман дигар навъи ширинию, наботу қандалоти дигар чизҳое ки мардум бо заҳмати хеш тайёр мекарданд, он ҳам барои ширин кардани ҳаёт дар оянда ба мардум ҳамчун панд насиҳатомез рӯи дастурхон мегузоштанд. яъне ин анъанаҳо даргузашта буд ва имрӯз бояд ки дар шакли нав ҷашни садаро таҷлил намоем ва бояд ки аз нигоҳи нав ба ҷашни сада назар афканем. албатта баъзе олимони мо ба ин назар ҳастанд ки калимаи сада бағайр аз он чизе ки инҷо гуфта шуд баргирифта шудааст аз ҳамун решаи калима, аз истилоҳи санди авастоӣ. гуфта намуданд ки дар фаргарди сеюми қисми вандидоди китоби авесто ҳамин калимаи санд ба маънои падидор шудан, зоҳир ёфтан ё ки пайдо шудан истифода шудааст. аммо ин маъное надорад ки ҷашни сада дар авасто ишора шудааст доир ба ҷашни сада. фақат ҳамин калима ба ҳамин маъно дар як ҷо танҳо омадааст. баъзе олимон решаи калимаи садаро ба ҳамин санди авастоӣ нисбат медиҳанд. хуб агар ҳаминро ба инобат бигирем, он чизе ки ҳоло Абдулфаттоҳ гуфтанд дар бораи чилаи калон, тавре ки мо медонем ки масалан шаби ялдо агар шаби зоиши офтоб бошаду чила ва тибқи боварҳои мардуми мо дар гузашта мегуфтанд ки
این مدت 40 روز آفتابی نوتوالد شده را در کوی دماوند در غار پنهان میکنند و بگذشت 40 روز و پدیدار میشد، یعنی ظهور میکنند. این جشن ها از جمله جشن صده رو نیز ما در درازای تاریخ حفظ کردیم، با گونه های گوناگون، با نام های گوناگون حفظ کردیم و اصلا از نگاه تاریخی تا اصل 13 این جشن ها به خصوص جشن صده تنتنه داشت. مثلا ما میدونیم که در عهد هخامنشیان ها این جشن های ما به خصوص جشن صده در شهرهای بزرگ و مانند استخر، منفیس مصر، حتی در پرسپولیس تخت جمشید به خاطر برگزاری این جشن ها قصرها می ساختند. مثلا در تخت جمشید برای همین جشن برگزاری جشن مهرگان و نوروز و صده اصلا طبق سرچشمه‌های تاریخی داریوش کبیر دارای این شهر را برای همین جشن ها آباد کرده است. از این دیدگاه میگن که تخت جمشید یعنی پرسپولیس این پایتخت فرهنگی هخامنشیان ها است. بعدتر ما می‌بینیم که در عهد یکی از دولت‌های الینی با نام یونان باختر که در باختر ما بود و در امپری بزرگ آریای‌ها و اشکانیان و در امپری تاجیک زمینی شرقی امروزی ما قلمرو امروزی آسیای میانه یک امپری بزرگ آریای‌ها بود، کشانی‌ها. این جشن‌ها تجلیل می‌شده است. مثلا در زمان اشکانیان در شهر نیسا، نوسای خرابه‌اش امروز در نزدیکی اشقاباد ترکمنستان است. در اینجا باباهای ما، جد ما، گذشتگان ما یک میدان‌های در ایام جشن صده میدان‌ها سازمان می‌دادند و در شب صده که حالا گفتن گلخان‌های بسیار بلند می‌افروختند که از فرسنگ‌های دور، یعنی از کیلومترهای دور وای به نظر نمایان بود. و در دولت ساسانی هم طبق معلومات تاریخی مخصوصا دانشنامه ایران اونجا گفته می‌شود که در شهر تایسفون که پایتخت این امپرای ساسانی ها بود در زمان مخصوصا در زمان شاه شاپور یک جشن صده و در زمان خسرو انوشیروان که شما می‌دونید چقدر یک شاه فرهنگ پرور بود این تجلیل کرده میشد. و خب در ایام عرب‌ها، در ایام هجوم عرب‌ها تا جای محدودیت به وجود آمد. بعدتر طبق نشاندادی نرشخی در کتابش تاریخ بخارا ما می‌دونیم که در بخارا در عهد سامانی‌ها تجلیل می‌گردید و در همین ایام یعنی در عصر نهوده ما یک دولت دیگری داشتیم در قلمرو ایران امروزه، اگر سرگی یک حدود خرد داشت با نام زیاریان. متأسفانه در تاریخ کمتر اطراف این سلاله صحبت می‌شود. یک سلاله بسیار با ناموس آریایی بودند که فقط به خاطر حفظ فرهنگ بسیار مبارزه بوده با مقابل قوم قبایلی ترک نژاد و بغیر از این پس از اینا یک بویهیان آلی بویه میگن اینجا سر قدرت اومدن. از روی نشانداد آلیمان اصلی میانگی البته همین مرداویچ زیاری یکی از اساسگزاران دولت زیاری ها در ساحل دریای زایندرود هر سال صده را با تنتنه تجلیل میکرد و همون طریقه در مهرگان هست، در نوروز است و مردم تقدیم میکرد شیرینی ها و حتی روایت های هست که مثل شاهان ساسانی دسترخوان گسترده میکرد با مردمی بی بیزاعت و کم بیزاعت و دهقان عادی می نشست و میگفت که امروز ما و شما یکسان هستیم. یعنی حقوق و مقام مرتبه برابر است و از حیات اونها یعنی هنگام نشست در سر دسترخوانی از حیات اونها آگاهی پیدا میکرد. خلاصه همین طریق در اصل 13 با اومدن مغول ها تا جای این جشن موقعش محدود شد. اما من فولکلورشناسا خوبتر میدونن که اگرچه که چنین بود اما همین از سایه جشن صده با نام جشن هوتو علاخانه ها بود، چیلاخانه ها بود در کوهستان ما همیشه تجلیل میگردید. استادش اشاره بسیار به مورد کردن که خوشبختانه در زمان صاحب اسخلالی با تشبث پیشوای ملت این جشن احیا شد و بالاخره ما شما میدونیم که آخر سال 2023 بر روی خط یادگاری‌های غیر مادی یونسکو شامل گردید. بله، میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو شامل. و در حقیقت محض با فداکاری پیشوای ملت با شرافت استقلال همین جشن ملی ما، جشن صاف تاجیکی زنده شد. من به خاطر بینندگان عزیز، به خاطر شما، به خاطر سخنان مهرآلود شما رباعی از مولانا جلال الدین بلخی میخوانم. این با بزرگ ما میگم که من بنده آن قوم که خود را دانند، هر دم دل خود را ز غلط برهانند، از ذات و صفات خویش سازند کتاب، از ذات و صفات خویش سازند کتاب، فهرست کتاب را انالحق خوانند. یک گپی عادی نیست، تاکید است برای ما و شما. و در حقیقت زمان ما زمان سازندگی است. سازندگی مثلا کدام لحظه مثلا ملت سازنده میشه و به خود میرسد، همون لحظه که رو به تاریخ بیاورد. و خوشبختانه زمان ما چنین زمان است. محض به شرافت تکرارا میگم که فداکاری‌های پیشوای ملت و استقلال ما 4 جشن ملی رو احیا کردیم. 4 جشن ملی احیا شد، 4 ریشه ملت ثبت شد. اینا یگان تاجیک نباید فراموش کنند.
با زنده شدن 4 جشن ملی ترگان و مهرگان و صدای نوروز 4 ریشه 4 ترریشه ملت ما سبز شد. یعنی ما با آینده با امید می‌نگریستگی شدیم. و شما بسیار با مورد ذکر کردید در پس از برهم خوردن دولت سامانیان امپرای سامانیان دولت بزرگ ملی ما تاجیکان در عصر 11 و 12 در ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی دری همین ترنم غایه ملی و تاج تاجیک بسیار زیبا به نظر میرسد. خصوصا در ایجاد دو سه شاعر مخصوص برای شما تاکید میکنم، منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، مسعود سعدی سلمان که 20 زیاده از 20 سال عمرش در زندان گذاشت. و وقتی که از آثار آنها یادآور میشویم، مثلا برای بینندگان عزیز میخوانم که تاکید میکنم که استاد فرخی میگویند که صدا آمد که تو را مژده دهد از نوروز، مژده بپذیر و بده خلعت و کارش بتراز. ترازیدن یا ترازیدن به معنی آرایش دادن. بزرگی که ببینید صدا آمد که تو را مژده دهد از نوروز، مژده بپذیر و بده خلعت و کارش بتراز. یعنی چی؟ خودت ساز، یعنی هم خودت ساز، هم زندگیت ساز، هم ملت ساز. یک نکته بسیار مهم در باب جشن صدا آن است که شما هر سیاتون تاکید کردن، جشن آتش است، جشن حرارت است، جشن مهر است، جشن گرمی است. شیخ سعدی در غزلشون میگویند که ما مثلا شیخ سعدی همچنین استادی غزل میشناسیم، اما با اون پایه که شیخ سعدی رسیدن ما باید دانیم که سبب چیست. سبب آتش دل است. اگر آتش دل نبود سعدی بزرگ نبود. در یک غزلشون میگویند که آتش کده است باطن سعدی ز سوز عشق. آتش کده است و آتش کده که بنیاگان ما پرستش میکردن. بزرگترین آتش کده شما نو از تاریخ یاد آورید، آتش برزین نوبهار آتش کده در بلخ بود. آتش کده است باطن سعدی ز سوز عشق، سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. الان ملتون ساخت آتش ساخت، آتش مهر به زندگی، آتش مهر به زمین، آتش مهر به آب، آتش مهر به خاک. جشن صدا رو آوردن تکرار میگم که به آب، خاک، زمین زندگی است. مهر ورزیدن یا مهر تازه کردن نسبت به آب و خاک و آتش است. هر قدر که ما به قدر آب و خاک و آتش برسیم به همان اندازه به قدر خود میرسیم. آخر انسان از چهار عنصر عبارت است و یکی از عنصر آتش است. قدر کردن آتش، دوست داشتن آتش، احترام کردن آتش همچون یک نعمت مقدس سازنده، پزاننده شرط است. از این رو تجلیل کردن جشن صدا باز دوباره رجوع کردن، برگشتن ما به ریشه ها است. و من گمان میکنم که این کاری که سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در بابت احیای جشن‌های ملی ما کردند و یک خبری خوشی که شما گفتید در آخر سال 23 در روی خط فرهنگ عمومی جهانی میراث غیر مادی ثبت شدن صدا دلیل پیروزی ملت ماست. دلیل همان آتش است که در دل نیاگان ما فروزان بود و از فیض همین آتش ما زنده ماندیم در یخستان تاریخ، در دردستان تاریخ، در بحر بیکنار اینقدر اسیان و آشوب‌ها. نیاگان ما در 4 فصل سال 4 جشن‌ها را آفریدند. از خیلی که شما گفتید نو و اصطلاح بسیار دیگر ملت‌ها این جشن‌ها تا امروز آمده است. برای چی؟ برای اینکه آنها اساس طبیعی کیهانی دارد. من نوروز در برابر شب روز ترگان باشد در روزهای اهم و درازترین روز، تیرما باشد باز در برابری شدن شب روز. ماهیت جشن صدا در چیست؟ در این ایام روشنی بیشتر میشد، روز دراز میگردد، گرمی بیشتر میگردد، تاثیر خورشید به زمین باز زیادتر میگردد و در قشر زمین حادثه های بیولوژی ارگانیکی وقوع میپیوندند و طبیعت به احیا گردیدن آماده می شود. یعنی ایامی که همه کارها را برای کشتکاری بهاری آغاز کردن این تاکید می کند. یعنی جشن برای جشن نیست. هر یک جشن یک فلسفه خود را دارد. بله. این جمع آوری، جمع کردن، سفربر کردن مردم با تغییریابی اقلیم، تغییریابی کیهان چی باید کرد؟ مخصوصا کشاورزان به این احتیاج دارند. انا برای همین خیلی که پیشوای ملت قید میکنند جشن برای جشن نیست. جشن اساسش مقصدش چی؟ آن رو با دستاوردهای نکو استقبال گرفتن،
мо шукрона мекунем ки ҳамин сол ҷашни садаро кишоварзони мо бо дастовардҳои бисёр хуб бо зиёд кардани маҳсулоти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмини амнияти озуқаворӣ мана ҷашн истиқбол гирифта истоданд. аз ин лиҳоз пешвои миллат президенти мо дар паёми навбатишон ба ҳамаи кишоварзон миннатдорӣ карданд ки мо аз ин қадрдонии пешвои миллат сипосгузор ҳастем. ин қадрдонӣ моро вазифадор мекунад ки дар ин айём ҳама корҳое ки лозим аст барои ҳосили баланди зироатҳо ҳосили баланди дарахтҳо лозим аст мо саривақт кунем. саривақт кунему дастархони мардум моро бо ғизо бештар таъмин созем. ин аст мафҳум ва фалсафаи ҳар як ҷашни мо. то имрӯз дар шаклҳои дигар мо оташро гиромӣ медоштем. масалан дар бадахшони кӯҳӣ пеш аз наврӯз чанд муддат пештар аз наврӯз анъанаи бо номи хирпичор аст ки ин бозмондаи ҷашни сада аст. ё хуб мо ҷашни ҳуд доштем ки онам чанд ҳафта пештар аз наврӯз таҷдид мегардад ки инам бозмондаи ҷашни сада аст ки дар он ҷо ҳам дар ҷавҳари дар маркази асосии он афрохтани оташ аст. ва ҳамин чоршанбеи сурӣ ё чоршанбеи охироне ки мегӯем ки се чоршанбе пештар аз ҷашни наврӯз аст, ин ҳам бозмондаи ҷашни сада буд ки арҷгузорӣ ба оташ аст ва ҳамун гарм кардани дил қалбҳо ва тавассути ҷаҳидан аз болои оташ шустани гуноҳҳо ки ҳатто дар сурудҳо дар шеърҳо ҳам омада аст ки масалан тавассути ҳамун дуову ниятҳои хайр аз болои оташ меҷаҳиданд ки ҳамун зардию ранҷурӣ бояд ки ба оташ сӯзонда шавад ё оташ бигирад ва сурхрӯии оташ бояд ба инсон нерӯ бидиҳаду ба инсон бипайвандад. ва имрӯз ки масалан арзишҳо дигар мешавад, замона техникаву технология бо суръат пеш меравад, масалан бо афрохтани як оташи рамзӣ ман фикр мекунам ки тағйири дину оин ё мазҳаб инҷо ягон иртиботе надорад. ва мо бояд аз ҷавҳар ё фалсафаи ҷашнҳои миллиамон бидонем ва ба мардумам таъкид кунем ки аслан ягон ҷашни мо иртиботе ба ҳамун мазҳабӣ ё ки ба дину оин надошт. инҷо асос сарҷамъӣ буд, дӯстӣ буд, итифоқ буд, тавассути чунин ҷашнҳо ба мардум ақидаву ниятҳои некро омӯхтан буд. ва ин аз ҳама чизи муҳим аст ва имрӯз мо бояд ин чизро пайваста таъкид кунем, зеро баъзе ихтилофҳо ҳам ба вуҷуд меоянд ки ин анъана аз фалон дину аз фалон оин аст ки имрӯз роиҷ нест. бубинед чуноне ки инҷо давлатшо қайд карданд, бубинед ки дар ҳар давру замон масалан вақте ки дигар халқу миллатҳо ба инҷо омаданд анъана урфу одат ва фарҳанги моро бо худ бурданд ва ҳамин ҷашни садаи мо ҳам имрӯз дар аврупо махсусан дар аврупо гуфтем дар давлатҳои славянӣ бо номи дигар таҷдид мегардад ки ҳамин ҷашни сада аст ва дар таҳқиқотҳои олимони онҳо ҳам дарҷ гардидааст ки ин анъана аз мардуми ориёи табор аз мардуми форс ба мо гузаштааст. яъне онҳо як ҷашне доранд бо номи масленица. дар ҳамин шабу рӯз онҳо ҳам тахминан доир мекунанд ва бубинед он минтақа махсусан қисмати сибир бисёр сард аст ва онҳо марҷгузорӣ мекунанд ба оташ ва ҳатто таомҳову ғизоие мепазанд ки шабеҳи офтоб бошад. масалан аз ҳама ғизои маъмулӣ дар ҳамин ҷашн барои онҳо блинчик аст ё чалпак мегӯянд. ҳамун чалпак худаш ҳамун рамзи хуршед рамзи офтоб аст ва серавған аст ки онам аз ғизоҳои мардуми ориёи табор гирифтанд. чун мо медонем ки дар охири соли 2023 яъне аз рӯзи 4 то 9 декабри соли 2023 ҷаласаи 8-уми кумитаи байнидавлатии юнеско оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ таҷдид гардид. онҷо дар қатори дигар анъанаву ҷашну маросимҳо дар қатори дигар масоиле ки марбут ба фарҳанги ғайримоддӣ буданд аз тамоми кишварҳо 45 адад унсурҳои мероси фарҳанги ғайримоддӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва шукрона мекунем ки аз ҷумҳурии тоҷикистон дар ин сол 3 номинатсия аллакай сабти ном гардид. як номинатсия дар шакли бевосита танҳо яъне мустақиман аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон ки оро номинатсияи миллӣ мегӯянд анъанаи истеҳсоли матоъҳои атласу адрас ва ду унсури дигар дар шакли муштарак бо дигар кишварҳо ки яке санъати тазҳиб ё зарҳалкорӣ мегӯянд муштарак бо ҷумҳурии Туркия, Озарбойҷон, Эрон ва Узбекистон пешниҳод шуд ва номинатсияи дигар ҷашни сада буд ки муштарак бо ҷумҳурии исломии Эрон. шояд инҷо суолҳо пайдо мешаванд. аслан номинатсияҳои муштарак бар он хотир ҳастанд ки фарҳангҳо дар чанд халқу миллатҳо якранганд. аз ҳамин хотир афзалияти мо дар ҳангоми пешниҳод кардани ҷашни сада ба дафтари ЮНЕСКО зиёдтар буд, чун бананда аъзои гурӯҳи корӣ будам. аз соли 2020 аллакай таҳияи ҳуҷҷатҳо ва пешниҳодон идома дошт ва хушбахтона дар охири соли 2023 ин чиз якҷона аз ҷониби дафтари ЮНЕСКО ё комиссияи босалоҳияти он қабул гардид ва инро бори дигар ба мардуми шарифи Тоҷикистон бояд ки офарин ва муборакбод гуфт.
واقعا همونطور گفتم آتش این روشنایی است. خب به روشنایی استاد عالم طبیعت‌شناس هستید میدونید که حیات نیست به روشنایی. و ببینید ما درباره روشنایی درباره حیات درخشان هنوز در عهد پیشدادیان، خب اگر که ما سنه با وجود آمدن جشن صده رو با زمان پیشدادیان هوشنگ پیشدادی نسبت بدیم، هنوز در عهد پیشدادیان، یعنی گفتم ممکن است که در بامداد تاریخ دایر به روشنایی، دایر به حیات درخشان اندیشه میکردیم، دایر به طبیعت، نعمت‌های طبیعت فکر میکردیم. شما امروز ببینید در شرایط امروزه در جهان معاصر این مسئله های گلوبالی هستند. امروز جامعه جهانی سر همین مسئله اندیشه میکنند. خب ببینید در پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت دایر به انرژی سبز سخن رفت. همین انرژی سبز همون آتش قدیمی ما است که ما با واسطه سازش دادن آب و اقلیممون این را حاصل کردیم. و امروز خوشبختانه تاجیکستان ما چون میراثبری یک فرهنگ بزرگ آریایی ها، اکنون شما ببینید که امروز به منبع تولید انرژی سبز تبدیل یافته است. و روبروی کشور هم گفتن که 98% انرژی که در تاجیکستان استحصال می شود انرژی سبز است و ما تا سال 2032 این 98 را به 100% میرسونیم. خب به همین خاطر با شهروندان ما درست درک کنند که این آتش رمزی است، این به هیچ همونطوری گفتید این به هیچ یک دین، به هیچ یک مذهب هیچ علاقمندی ارتباط ندارد. دیگر شما ببینید همین شب و روزی که ما زندگی داریم طبیعت در حال بسیار تغییریابی است. اقلیم به قول خیلی تغییر یافته است. هر سالی که مثلا مهرگان میآید، صده میآید، باید همین یک همونطوری که رهبری دولت هم در صحبت‌های خود اشاره میکنن فرهنگی ذخیره کردن. اون در یک بیت که شما اشاره کرده که خود را ساختن، زندگی خود را ساختن رو باید ما آموزیم. من گمان میکنم استادان عزیز که امروز هم همین چیز برای ما یک مشکلی هست که این فرهنگی ذخیره کردن، آینده را اندیشه کردن، قانونیت‌های طبیعت رو دقیق دانستن و درک کردن و با اون مطابق شدن در همین مسائل تا جای میلنگیم. و این جشن‌های ما هم به خاطر این است که یعنی آدمان تیار شوند، به طبیعت تیار شوند، علاقه داشته باشند با همین قانونیت‌های طبیعت و زندگی خود رو بسازند و زندگی آینده خود رو درخشان کنند. و چیز دیگر واقعا ببینید همین وقتی که با سیر میکنید با مسئله تاریخ که این جشن‌های ما چی راه‌های رو پیمودن، می‌بینید که در حقیقت در هر مرحله تاریخی که ما یک ارزش فرهنگی، یک جشن رو ایجاد کردیم، توانستیم که با واسطه همین جشنمون خصلت‌ها و همون چی میگن خصلت و فهمیش و جهانبینی زیبای خود رو افاده نمودیم، افشا نمودیم. حالا درباره دسترخوان صده گفته یا دیگر رمزهای صده نبینید، در مجموع همه ترنمگری هستی، انسان دوستی و تندوستی، از گذشته اندیشه کردن، امروز ساختن، به آینده نگاهی نیک داشتن است. و درست گفته طبیعت دوستی است. و استاد هم اشاره خوب کردن که این جشن‌های ما اصلی پیدایش جشن‌های ما علاقه دارد به همون تغییریابی طبیعت است. خب و در طول تاریخ زیاد خلقایی که اینجا آمدن واقعا درست است که این جشن‌های ما رو با گونه‌های گوناگون گرفتند و توانستن که در زیر تبلیغ فرهنگی بلند این جشن‌های ما راهی مدنی شوی رو پیش گرفتن. بنابراین یک مقال اصلی میانگی ترکاست، میگن که تاجیکان در منطقه رسالت معلم رو اجرا کردند. واقعا ما در منطقه در طول هزار سالها نقش معلم رو داشتیم. این ملت نقش معلم رو داشت و در کتاب تاریخ مسعودی بیهقی یک نگاشته خوب است که میگه سلطان مسعود که فرزند سلطان محمود بود و خیلی یک شاه پرتعصب بود، هنگام هجوم به جای در ایام صدکی بود در نزدیکی شهر مر پیاده شد، یعنی از اسبا فرود آمدن و خیمه ها سازمان دادن و گلخانی بلند افروختن و جشن صده رو تجلیل کردن. خب شما ببینید که در همین ایامی که تعصب خرافات تا جای بالا گرفته بود، اما جشن ما مقام داشت، جشن ما منبر داشت. بنابر همین سبب در شرایط امروزه تاجیک باید که از گذشته خود افتخار باید داشته باشد. ما بیشتر ببینید با جشن و آیین‌های دیگر قوم و خلقایی که در درازای تاریخ اینجا وارد شدن بسیارتر ارج میگذاریم، از خود کمتر فکر میکنیم. ولی اما اقبال لاهوری درست میگه که
дар ҷаҳон болу пари хеш кушодан омӯз ки паридан натавон бо пару боли дигарон. мо баъд асли худ баргардем. миллате ки ба асли худ ошност, ин миллат ояндаи дурахшон дорад. ин миллат миллати огоҳ аст. ин миллат миллати бедор бошад. ҳамин сиёсати хиратмандонаву фарҳангии пешвои миллати мо ҳам ба хотир ин аст ки миллат бедор шавад ва як миллати огоҳ бошад. шукрона аз истиқлол буд, шукрона аз миллати бузурги тоҷик буд ва ман ба хотири бинандагони азиз, ба хотири аҳли маҳфил як рӯбоӣ мехонам ки бевосита таъкиди суханони шумо ва ҳидояте ба баргаштан ба таърих аст. аз ёди гузашта оташи дил хезад, аз ёди гузашта оташи дил хезад, вин қолаби хокӣ бо зиё омезад. таърих мисоли кимиёе аст ки ӯ мисли кимиё ки мисл тилло мекунад. таърих мисоли кимиёе аст ки ӯ дар ту сади дигаре чу ту ангезад. бузурги таърих ва таҷлил кардани мо ва шумо ё ки ёдовардани мо ва шумо аз ҷашни муқаддаси сада. ман муқаддас ба чӣ маъно мегӯям? офтоб муқаддас аст, об муқаддас аст, замин муқаддас аст, табиат муқаддас аст. ҷашни муқаддаси сада ки масалан ифодакунандаи олитарин афкори ниёгони мо аст, имрӯз барои мо, на танҳо барои мо, балки барои башарият мисли обу ҳаво зарур аст. ман як ба хотири он ки фикрам бедалил наша аз мавлоно як рӯбоӣ як байт мехонам. мегӯянд ки дар найномаи маснавӣ мегӯянд ки оташ аст ин бонги ною нест бод. бонги ная ту бод гумон накун, нафас гумон накун, оташ аст. оташ аст ин бонги ною нест бод, ҳар ки ин оташ надонад нест бод. шумо такмил бузурги оташ чӣ қадар. агар мо ба худ расидем, пухта шудем, миллати мо зинда монд аз шарофати оташ монд. аз шарофати оташи ақл, фаросат, фазилат, ишқ ва зиндагӣ. агар ҳамин оташ имрӯз мо нигоҳ дошта тавонем дар дили мо, дар сиришта мо, дар рӯҳа мо чӣ қадar ки ниёгони мо зинда нигоҳ доштанд. онҳо одамои оддӣ набуданд. шумо аз султон масъуди ғазнавӣ ва абулфазли байҳақӣ бобои мо ва шумо ёдовар шудем аз китоби таърихи байҳақӣ ва ин як далел буд ба хотири бинандагони азизи мо. яъне мо бояд ҳар рӯз оташи дили худро эҳтиёт кунем, ҳар лаҳза. агар ин оташи дар дили мо будагӣ зинда монад, фурӯзон монад, иншоалло миллат тавону хоҳад шуд. мас ба ҳамин маъно мо ҷашни садаро таҷлил мекунем. ҷашни сада ҷашни ишқ аст, ҷашни об аст, ҷашни офтоб аст, ҷашни меҳр аст, ҷашни садоқат аст, ҷашни дӯст доштани зиндагонӣ аст. ва инсони зиндае ки зиндагониро дӯст намедорад, дар гумон аст ки масалан инсони комил бошад. мас ба хотири комил шудани инсон, комил шудани ояндагони мо бояд садаро ҳамчун як ҷашни миллӣ, ҳамчун як ҷашни меросӣ эҳтиёт кунем. дар баробари оне ки мо масалан ба ҷанбаҳои устуравию асотирӣ ҷашни сада назар афкандем, ба ривоятҳои халқию дигар, мо воқеан бояд бигӯем ки ҷашнҳои миллии мо бахусус ҷашни сада заминҳои асоси илмӣ дорад ва чуноне ки ишора шуд ҳамун лаҳзаи ба авҷи аъло расидани сармо ва пас аз ҷашни сада рӯ ба гармӣ ниҳодани табиат аз ҷониби муҳаққиқони гузаштаи мардуми форс тоҷик дарёфт шудааст ва ин ҷашн сохта шудааст. агар мо ҳамин ҷашнҳои худро махсусан ҳамин 4 ҷашни бостонияморо бо тамоми қонуниятҳо нозукиш таҷлил кунем, ба зиндагии худ ворид созем, ин ҳамин ҳадафҳои стратегие ки роҳбари давлат дар назди худ, яъне дар назди Тоҷикистон, дар назди миллат гузоштанд, ба ҳамин ҳадафҳо мерасем. яъне таъмини амнияти озуқаворӣ фарз кунем яке аз ҳадафҳои стратегии мо ба ҳамин фалсафаву фарҳанги ин ҷашнҳо бахусус ҷашни сада алоқамандии калон дорад. ва ман орзу мекунам ки бигзор ҳамин ҷашни садаи мо мисли дигар ҷашнҳомон аз минбарҳову аз майдонҳои кушод ба хонаҳои мо ворид шавад. ҷашни сада ҷашни асотирӣ нест, ҷашни заминӣ аст, ҷашни зиндагонӣ аст. далел унсури балхӣ мегӯянд ки сада ҷашни мулуки номдор аст. зиафридуну аз ҷам ёдгор аст. ҷамшед бобои мо зинда буданд, гузаштанд, шоҳ буд. фаридун ҳам ҳамчунин. ба ин маъно ин ҷашни зиндагонӣ аст, ҷашни табиат аст, ҷашнест ки бо миллати мо ба воя расид, бо миллати мо оламгир шуд. ва ман дар охири суханронӣ ба тамоми тоҷикони ҷаҳон, ба тамоми тоҷикони ҷаҳон, ба тамоми сокинони сайёраи замин вобаста ба ҷашни наврӯз таманнои ман он аст ки ҷашни сада, таманнои ман он аст ки оташи ҷашни сада дар дили ҳама фурӯзон бошад. хонадони тамоми кулли башарият, хонадон оташдонашон, танӯрашон пури оташ бошад, дар онҷо кулчаҳои гарм, нонҳои гарм бипазанд ба хотири тамоми башарият ки ниёгони мо бо ҳаминро зистанд ва мо ҳам бояд пайрави онҳо бошем. таманно дорам ки гарми равшани нур
аз гулхани ҷашни сада дар тамоми ҷумҳури мо ҳамеша танинандоз бошад. барои самарабахш гаштани меҳнати кишоварзон, дигар ҳунармандон ва баланд шудани сатҳи зиндагии мардуми мо ҳидоят намояд.